Voin hi November ni som pariatani in zawai in chibai vek ule Meitei ten Jiribama zofa pakhat an that le ta ni som paruk tha som pakha sang ni som ni pali khan pu hau joel kum som ni pasari sonof pu seilam pangmul chu anupui kachara om poisa thon tura akal chu Meitei havin an lokit na pa rong takin an volumani Aglapur Jiribam Kalvat Nwaya arwang an paya vai hawin mu in an lo hlom ta ani Jiribam police station a arwang da ani ahun tak zela vai kan ti te po hi kan arimathaya te an lo ni thereng mai ni Indo azunga rap thak le rong ber civil war kan chuang kai te der maya avarap thak tak em tuna chuan ring tu chatak mi chapa ngai tak te po kan identity wanga thi thei kan ni ta le lamin an man te anin zwa ton donin alang talo Asamram chunga po zofa te confirm khurle apoimo ta Mizoram in Manipur zofa te anchanti Meitei havin an shata wangin boruak aso sanzel chuan Manipur phairama zofa zirlai omte an himlo hle theyanga Meitei havin puisak an nei silo Zona thak buaina Tun nai kumni khat chung lekin Mizoram pona khosa zona thak ten har satna shang antoka khochak lama kan unaw te chu sarkar buai wangin mi thanem tak Mizorama anral tlana Bangladesh lama lani se politics thil wangin mitam tak anon tlan lut buka chutiang zelin Manipur lama lani se chile chi inkar buaina awangin mitam tak anon tlan cheboka kan unaw te buaina hian relam ain punlam apan zelem ni ti theiturin boruak in up alom ring ni in alanga thisen le nunna lutak hi akal le mayang ti alawom le tunkar chhaumaya po Manipur lama chuan zona thlak volunteer thanem tak tha anni apoin athin ur thlak tak zetani tomngai pol zirlai pol le political party shang ten he thina theng andem thu hi an soilhoma heti laia sarkar lam angoi reng mai hi enge achan thiat anilawa sarkar angoi tlat ero mi puilamin an thiam lo deu ni in alang Zona thak unaw tin har sana le mang anna anto changin kan roma tlom ngai pol lian ber yang Mizo association chuan nu le pa chan changin buai pui na athok thina thillom om tak ani hei mai ba ka Mizoram bi puite po in kan unaw te hi kan leina ta kan theina zona chuan kan puin la pui zel po kanin huamani heti laya miron bel tu kan unaw tam takin thil swal le thil thalo ti nana min mang ero athin rim thlaka ram le lung fa te chanvo ang chanve zel tum an ompo hi adik lo hulhwalani Zona thak buaina zinga hian Manipur buaina hian thisen le nunna a he ber ni in alanga an buaina chinfel po hi a har ber ni in arin oma chuwangin he buaina hian engchen nge aw don ti sha thiam a har hle nam thil anga akal to miaw wang hian sarkar lai pui po ain rol du law ni hial te po in alanga Manipur buaina hian zona thak te a hui khom awangin kan unaw te hian tuar thin ma se kongle lama thlir chuan zo fa te min tipum khat tu ati thei ome Zepna kemo Manipur sarkar chunga zona thlak ten nambil ril ru an puna salutuk hi thilpoi takani anwai hian changwal poni se Meitei hi an lazat chuang lawa chuti kara nambil anga an kal le an changwal lo hian ati chaklo le zwal hle har satna an to hi zona thlak te hian in pum khatna le changwal na siam tu atan mang thei se adum hle ani dar thalang Hedar thalang hi India ramadar thalang manto kuta siam zinga mi aran mula kanadi siam zinga pakhat cheng sing ruksang sari man lai zunia adang po to takani dar thalang soi zelang kan Mizo hlaril taka dar thalang chungchang heti hian talan ani kan thuzia hian enge lo lang fi ata angle mase nang chu danglam ngai lo thudik chantu initiati in dar thalangin atak ram che alan tir thin thu puan chwa ani tlangwal pakhat mel chelo tak nulalem thiam tak ngai zong lama le mi ne theina kunga po angai na shetak hi a oma apiana nala a o amoya rintlak takina langa me chitam tak chu ama chuan an on duai ani ber mai mase chu tlangwal chuan adu am lu ata le lakzwa zel atum na lama bia thudi lemlem alo chak chhuak ve zewa ni khoreya chuan sha chwa phau alo ni ta zela zeiti tu la om fat kara ale mangder na chu alang lian ta viau maya chuta le chon pato panula pakhat a chai mek lain alak wang lai ni bok thei top a chwa ve bok lai chuan ru cancer aveiti mu chwa ani tatlat maya chunula adu em alak wang laia asiruk la a chai lai laka chuan atlalom tatol maya mimakti a hloa ru cancer in atlak buak miawani
Natna lan chhuana hi symptoms an ti a natna then khat chu hunrei tak lang chhuak lovina oma alan chhuak meu chuan a vei tu chuan chu tiang natna chu ve theilawa a in ngai man hial thin natna dang le chu alang chhuak ma em loya en kol ngal thwai an du phei chuan an dam ol sam hle nge thin ani alak wanglai po khan alo kan sarai viau thei to a stage li hial po alo ni reng thei to awan duaina chu anula du tak a chhai laia anat na lang chuak mi ten an sha sak tatlat lai kha ani a adik taka chuan ani po hian anat na chu apom du mai lova doctor te aring hlela test non adua ala chapo emema doctor ten anat na an mu chan sak tlukin ama chu cancer ve der to ani ti a in mu ve thiam mya lova tuna po symptoms alang to a ma se dam doin a in hetiang nat na hi ve thei kanilo ala tilui changa angai zon em po in athla meka a chhai hwal te ngei po in an hlat chan viau to ti mufia turin dar thalang cha anei lo natna lang chhuak reng to atang khan adam na tur sia doctor pan ahun to a anat na mu chhuak tu doctor hi a chha zwal tak ma in mo chha ringota hun man ahun to lawani heng ka soi tak te khi kan tun lai politics nen mebel thiam chuan mebel ro se tharau lama po hianani setan andar thalang diklo min chop chwa saka ta chuan keima ka in mukur maya chu tu manan kluklawa bidang ain a chafal nala mi phak lo chudar thalanga chuan ka muchinani mase krista min chop dar thalanga chuan iso krista alo lang raw maya katlin na reng ka filna ka thiamna atlafaya iso krista tlin na le chung chuan na chuan ka te chem ta thina petera angin miswal kani min kal sanro titu din mun nyam taka rongbol pui politics kong zo puinwam taka ka kirle chinani IF kuta lengpui airport hlan chungchanga la in bezuiri lo eptu party ten IF kuta hlan andu lo tun naya nei cabinet meeting in enkol tu dang nena lengpui airport hlan chungchang lo bo zuizel tura ati working committee to look into the maintenance and management of lengpui airport chuan Indian Air Force anla dor chunjom ri lawa heti lai han eptu party pani MNF le MPCC chuan IAF kuta airport hlan andu lo ti thu chwa siamin antar lang to ani Chief Minister Pulal du Omatsuan, IAF kuta airport hlan chungchanga cabinet meeting in thutluk na alasiam felauti alawsoi to a azir chiang tu working committee in anzir chiang zelanga chu cabinet meeting a ngai to ali alani tur thu asoini working committee shwai tu den hena changa zelen thudon danin he cabinet meeting nuwa working committee le IAF lamin indorna anla nei chunjom ri lawa hetianga imbiak na kalpui alani lo chan hi working committee lama terms of reference chen khat siam chat mek a uma wangni in thudon na chuan asoini Chief Minister in Tuthar Theda Tute Aloshil to Danin, IAF nen working committee hi voicery anin dor to a amun mate po an ena committee hian report an theluta chu cabinet meeting a ngai to ane Chief Minister chuan IAF kutatlan ani chuan Mizoram Sarkara aman an pek tur tho soin ram an ma mobile ani po in sarkarin ram tur alak sakanga zangna dumna chu anma ni in pek vek anin huama IAF kuta lo hlan ta po ni ila a runway back an changdon lo heti lai hian Mizoram eptu party pani MNF le Mizoram Pradesh Congress Committee chuan IAF kuta airport hlan andu lauti anlo puang to a MNF party chuan Mizoram tana routling ZPM sarkarin the thang antum dan chu mi pui soina nasatak ani dona wangin anpum theilo thule atop thlenga dodal antum thu anlo puang to a MPCC po in IAF kuta hlan lo sham turin sarkaran ngena hlan chu mi pui soina atlin hial tur thu anlo puang to bokani Rin son na tur in rem na ziak to ma se anrama LSC nei anlatam Aizawl khopui lai li atanga zo khosang Assam Rifles in son na atan April ni khatsang ni somni panga atanga manchan tur in rem na zia ani to lain tun din huna anram chunga LSC nei mi somruk pakhat anla omni asiat ani zo khosanga in son na tur chungsanga hian October ni somni pathum sang ni somni pali khan Delhi Mizoram House agreement zia ani a Mizoram Sarkar IO in JAD Secretary le ARIO in Director General ten Ming Anziaka agreement ziana Delhi a Omrim Chang ZPM MNF le BJP MLA tipo antel hetianga inrem na zia ani to lai le malak na akal chaumek lai hian Aizawl khopui lai li ram chunga LSC nei mi somruk pakhat an lom ni siat ani a heti lai hian sarkara an LSC surrender mi pariat an om to bok
Central YMA, MUP, MHEP, MZP le MSU telna NGO Coordination Committee chuan insun chhuak thwaise an tu thu an lo tar lang to china an munaram omte po titop turin sarkar thunai tu te an lo ngen to chin bok NGO Coordination Committee chuan tuna AR munchu Mizo mi puitana a omzui zel theinan tunaram pass omte chu cancel turin ram nei tu te le thunei tu te an ngen ti thu chwa siamin an lo tar lang to a AR chwa san turam chu mi puitana changkai the ang biram man ani theinan ma la tura Mizoram sarkar ngenin achul anga sarkar choi om anin huam thu an lo tar lang to bokani Mizoram mishing piang an tlem thi an tam a lo om the Mizoram naw piang an tlema heti lai hian thina thleng ero asang shet ni in alanga hetiang zela akal chuan Mizoram tan ala la om the ni in mithiam te chuan an soi Economics and Statistics Department in Annual Report of Registration of Births and Death Mizoram ati chwa achanga alandanin tunai kumnga chungbi ka state dang tinena khai khinin Mizoram naw piang an chanhem lo hlemaya kumsang hi som pakwa a sing hi sang thum zariat pariat kumsang ni somnia sing ni sang thum za thum somni kumsang ni somni pakhata sing ni sang li za thum som pakhat kumsang ni somni pahnia sing ni sang ruk somli pakwa nikum kumsang ni somni pathuma sing ni sang sari za somriat an oma naw piang punna hian national average aphak lawani Sarkar lai pui Ministry of Health and Family Welfare in India a chiangte shiselna din mun mishing omdan le eile in anzir chianna report nung ber National Family Health Survey panga achanga alandanin India rama chorwalin pian na hi 2.1 ani lain Mizoram bi ka 1.9 ani a hemiom zia chu national level a meichia za in fa zani som anshin lain Mizoram a chuan meichia za in now za som kwa anshin tinani a meichetam taka phei chuan piang za thi ain thlaudon hle tinani Mizoram naw piang an tlem zel chuan a hlo om theini in mithiam te chuan ansria meiche pakhatin chorwalin naw pahni shing thei zel se kan in lua khatok vel ni in an ngaya naw piang an tlem chan hi zirchiana tak tak la om che lo ma se chan sang sang zinga tun malama kumting lo le no pangte tia in nei angkha an om to lo wangte Aizawl na le chung ko chom na hau tak wanga ko pui nei du to lo te chung ko rwal chu in lo atan an du lo china wangte family planning zoom thatlu tuk wang zirna awanga nupui pasal nei har wang le ko pui nei pe lo shim shim an pun chau wang te nia ngai ane Aizawl Harvest Festival ni somni pakhat atanga ni somni ali November tlachung hian vem feel ani dola USA tangin rombol tu thatak tak an ron kaldona vilru taksa tharau damna mamo in chuan rontel ve turin kan so ma che hiana tumber chu a Christian te in khatna ani a pathianin kan ram himin mangai min feni ti rareng chungin Paul saya lo eng ni po chan chin cha mo tu te kan lo trong cha ya upa chalai ve no pangte kan ram hi chuan thar zel tu te tan pathian lalna ramai sia ma kan ku na na te kan mamle kan culture te choi sangila pathian in tum ane ani chu wang chuanin pathian ama chibai kan bu khau theina turin Aizawl harvest a hian tunlaya pathian ina zai rombolna man tak tak te in hunan mangdon boka zantin tu soizwa damlo wal tong tain hun mangchin donani Mizoram ni puizong zong te local factory ka som achu Shonan atum thumnan do san lon le India number 3 anita Kongrwal rim lawa bike in tlansiak na MRF Mogrip Supercourse Championship kalmeka Shon Lalrinmawia ta changte chuan round 5 na do san alon phak le ta a inti siak na kalmeka podium alon voi thumna ni in India number 3 ani mek to College Veng Aizawl Tlangwal Shona hian MRF Mogrip Supercross Championship round ruk in tlansiak tura hian private expert class a Bhopal Madhya Pradesh a October ni somni pasari sangni somni palia round 3 na a pani na ni in round 5 na pathianikal ta a Pune a inti siak na a pathum na aloni to bok Bengaluru Karnataka a pathian ni around 5 na hian shona hi class pathuma a inlana private expert class a hian pathumna anile a azonin do sana alon the
Mizoram atanga hitiang in ilna tel masaber shona hi pathian nia anin ti siakma inrin nizana National Supercross Championship overall official result ti chwa number 3 animeka pathian nia result cha aneli awanghian athar chhuaka chuan adanglam thei be se ani kumsom ni pathum mi shona hi inti siak kalmeka round 6 machon le turin aim bwa sei zui ngala round hunung ber hi Cochin Kerala a November ni somthum sang ni somni palizana nei ani anga December ni lia ho turin a inruwa man ane MNF president in pathian in hun atia chuan MNF te a khai chwali chin thu asoi Aizawl is MNF block extended meeting chu nimin pia November ni sompuru khan chuan puiwai me hola nei ani a an hun man puitu MNF president Mizoram thanga ex chief minister chuan ZPM sarkar chu an che dana anmang angti asia thu asoi MNF president chuan kumsang khazakwa somriat paruka anlo chwa thu suin MNF kha unit po kanlani ngai lo chuti chung chuan MLA election masapera pathianin unit omya lo chungin sit somlia sit somni pali min pe ani kha centrala congress an sarkar lai khan an du tokin min soi sachina kumsang khazakwa somkwa pareta MNF a sarkar le khan tuna kan CM pulal du omahawa MNF an chwa sana MNF an phel phokun lai MNF chiatwang lai ber ani a pathianin hun atia chuan min khai chhuak le thin ati kalphung thar sarkar hian congress le MNF te thlak shim achul thu an tlang au pui thiam MMT soin Mizoram thanga chuan han thlir thuak chuan a om ve bani kha Aizawl is one biala pokom sang ni som pariata ka vote mu ain sang ni som ni pathuma ka vote mu kha atam jok deya mase kan chakta chuang lawa kan bial chunga ke aya development te kha aya nasa kha midangin anlu tirbi karing lo mase ka chak zo ta chuang lo ti in pathian rem ruata ka pum thlap thau ti in asoi MNF president chuan tuna chuan mi puiten ZPM ministry chu an chiang chhauta hle ti soin airport shalna anjong ZMC shalantum lebok thildang te po thom om chhauzela anmang ang ve hle ti asiat SAS CI nale sumom sa po ZPM sarkar thar khan aniptia an aktop ringot mai aniber sanction ani na ang puin manglovin cheng vaibel che za somnga ACDP le SASCI cheng vaibel che zanhi somthum te kha min petu te min pek chan nilo sarkar na thok hlwa te an peteringot mai ni kha centralin na tho na tura a sanction to an du dan dana an po soi awangin court emo central emo hian a guideline anga an ti lo awangin state sumin arul tir ani chuan kan state hian sumlama kan ma chhon tur hi ana maidon lo hle ani ati MHA in Mizoram Chief Secretary Tur Atifel Nai, Mizoram CS Thar Tura Ngayin Kumthum Chuang Hun Alane. News website Chen Khata Chuan, Ministry of Home Affairs in Mizoram Chief Secretary Chu Hun Reivak Lau Chungin Tifel Ani Thuai Abese Omni in Antarlanga, Antarlan Danin Mizoram Chief Secretary Atan Khiliram Mina Chu Ruat Ani Rin Ani A Khiliram Mina Hian Tundin Muna Ministry of Minority Affairs Additional Secretary Na Achel Mekani Talan to angin Dr. Renu Sharma chu ni somthum pakhat thlasom sang ni somni pali khan pensona achwata ka wangin Mizoram in CS nget ala nei ri lawa pu H Lalrinmawia IAS in CS na achel ri mekani Khiliram Mina hi Rajasthan mini in kumsanga zakwa somruk pasaria piang ani a zirna lama MA history ani a kumsanga zakwa somkwa pathum khan IAS a tlingin December ni somthum pakhat sang ni somni pasari hian a pensonang Kaushan le khotla nga inman kan chief minister in Kaushan upani chunga hetiang thu asoingam hi afakom hle maya athu soi hi za in adikani chalai te zinga Kaushan le khotla nga inmang mani in lama chortlak lo si antam lutuka mutna chang shelo thona chang shelo angchi hi tin na thona lama po chuti thau Kaushan emo khotlang program a umawanga kaltlai chin homa le chin hi an ombik bokani chu chuan an ma ni mamoa dor tu tam tak atibuaya sumle pai ba ka hun le tha thlengin ati hek fau chin Kaushan ani emo polani emo inman angaya inmang an omlo chuan akal theilo ma se mani chungkwa le na aya ngai poimo a kan nei ero chu thil tha ani lemlo nu le pa in khompe fa te kal sandai ching chuan facha po an nei mo khop mai chungkwa aya poimo masa a omlo ti kan sha da cha tin kan ezon na mun kan chwa san tam lutuk te hi achhalawa office handor donila kaltlai de uphei chuan a ho to ti atam chin lutuka in enfia kan ngai ni hetiang lam hi ka soi ve ta fowa mitam tak chuan an she thiam lo mase ka soi zelang
lom na reng nei lo phun chia lu tuk ti hi ka thu zia ve fo achanga mi te min mu dan ani a keima ta na lom lo ka ni lawa keima ta na phun po ka ni lo kan zawai tan ani kalo au chwa ve thin ni don sun dan ero ain ang thelo shim shima engpo ni se tu po in thil tha kan du veka kan ve dan ain ang lo ani mai ome tun nai ni ni chungin vaireng te kaltlangin mi pui ma mo chi sang sang phur le tuel thei phur lir thei sum nga chuang alo lut vaireng te supply check gate ta chin chia danin zir top ni achanga nimin pia thleng khan tuel thei phur lir thei sumthum pakwa alo luta heng lir thei ti hian tuel thei hsd kiloliter zani somli pakwa ms kiloliter za somkwa pakwa le xp kiloliter sumthum panga aphura eirung bolna gas phur lir thei som pathum lut bokin gas bur sangli zathum somkwa pahni aphura heiba ka hian mi puima mo eitu chi sang sang engi mozat ba ka in sakna bungwa hem tak atel bokani noi somruk senga terrace siam la hlotlin puilau kutna thoktu te ezon na atana hwal tu khwa a terrace manga thlai ching tu ten ezon na tlak thlai an la thar chhuak lo ti an soi the Aizawl posin azir chian na focus malak na in integrated farming system noya ser chief district atangin lungchwan sialsir rul lam le hwal tu khwa chu terrace siama thlai ching tura than an ni a hwal tu a terrace siam nan le internal road ba ka tuilak na le tuiziam siam nan awa in cheng noi somruk vel sumhan ani ti hwal tu terrace chairman Lalrinmawia chuan asoya an khwa a terrace an lai chu mi somli velin an enkolti soin du anga tuilak na achat lawa wangin an be sei ang thlai an la thar chhuak theilawa an ril ru po anwal le ti asoya khodanga terrace enkoltu te pu in an be sei anga an la hlotlin puilo thu soin kumina hian malak chunzoma theitop chhuwa an tumti an soi bokani silchar lamjin thin te film khur angai ni som panga thasom pakhat sang ni som ni pali zir top ni chunudar khatvel khan silchar achangin Aizawl lampanin kan chhuaka ka fapanin che kan ni a kabukan pildewa auto rickshaw pakhatin min le pela kan ma a rondingin mi pakhat ronlonin no pang ichila engwangin nge itantlang a in enkol na tur poisa ichoyangai apa lungoy na tok ipe kangai ati a apia de uleka ding ro apa alo thleng don to ang ti in min din puya relote a auto rickshaw chulo thlengin driver side lama ronlonin kan kel pui in chel ti in thudang aron phua chopli ani dotin min puwa sota kan soifel don nia tia kan tlan pheideuta ka chuan anzuang thata ya ka fa bubula pakhat achu a loman betro kati a aman bet dona apit man ta shamani kan motor hi chakani a ka fa panin silchara kan siam tira kan holamani LP truck hi asang ve ania anzuang thangam tho mai ni ka wallet arak de uthua kada gp kan man de uzo ka wangin a cashin ka pai tam lo zanga vela driving license pen card atm card le id card kada a wallet ka mazona kada chu alak lai ka shimi alawa abo ngal dei asam police ho hian min ngai sak du lo reng reng film khur ro u chutiang mi antam antia andu tok der kan police ni se anman ngalang ti in kan thulak na chuan atar langani Imphal khopui buaina ina tuam Meitei mi pui thin remin ni som paruk thasom pakhat sang ni som ni pali khan sapam kunja ke shor chen na in answa samba ka a motor po an halboka heiba ka hian sapam nishikanta keisam thongle sangolban mla rk imote chen na impo mi pui thin rim hian answa sama police silai keng te po in chhel ngai nawak an chelawa an clear liam ve mai ni a thudon ani Donald Trump le Zelensky in Bia Ukraine President Volodymyr Zelensky chuanzir topni khan Donald Trump nen kanin bia a Trumpan nakuma President George ala kachanga reilote a Russia nena anin dauna ti re ani karing ati Trump hian dollar tu le ding on tam taka Ukraine puireng mai hi cha atilawa in daw hi top vat se adoni Trump chuan nimin pia November ni sompanga khan Mara Lago Resorta in daw na ti top tur hian thei top kan chwa donani ati Trump hian a campaign lai po in sumtluk le ding on tela Ukraine puireng bai hi cha atilawa ati dan tur soichi alavin darkar somni pali chunga in dauna hi ti top atiamani India Human Rights Atlaniam Congressional Research Service report thar berkar masa ati chwa chuan India Religious Freedom issue chungchang thailangin kumsang ni som pali achanga BJP sarkar nu hian namte naw zokte zalen na chu rabe tial tial ni in asoi Manipur buaina asaw sang tale
Nimin zing khan nupakhat kumsom ruk pakhata upa ruang chu lakhi pura Barak Valley marlama tuilang mu ania hei tu ruange ti finfia tu mek ania non tribal mi paruk khel havin anruk bozinga mi niangai ania finfia tu mek ani heng mi ti ruang ninge erin chu Manipur le Assam ramri bulluya mu anni heng mi paruk wanga mi puithin rim chuan imfala kong anzoa motor tam takhal chiat ngalani a minister le MLA chen khat in chu be ngal ani a BJP MLA pathum te in district shanga mi po hal ani a chungzinga chuan senior minister PWD changmek tu Govindas Konthamjam in Ningthong Khong ami po atela nizan masa khan mi chen khat chuan chief minister Embaran Singa in Imphal East ami po hal tumin ankala mase security official ten anlodang ani Coordinating Committee on Manipur Integrity chuan Central le Manipur Sarkar chu darkar somni pali chunga thutluk na fel tak siama arm group shang zong te metmit turin ultimatum anpe zona thak tangwal som ni som pakhat sang ni somni pali tha ti ruang po vuilovin ala oma postmortem report anchung ti hlan ani ma chu vui antum lau Manipura tharum thona thleng chungchanga mi puite lung oi lo kara Mizoram sarkar chuan buaina thleng thei thilte pumpel turin mi pui angen hengen na hi pura fael Lalrinmawia Meitei ho huat na thu asoi achanga inchan nia soi ani a Mizoram cheng Meitei te chu November tharal ma in Mizoram state chwasan tura ati wangnia soi ani Manipura tharum thona thleng chungchanga mi puite lung oilo nakara Mizoram sarkar chuan rimna vongnung reng turin angen ti Mizoram chief minister pulal du oma chuan asoi Mizoram sarkar chuan insum tura angen baka chen omram Manipura tharum thona achwa le theidan tur ngai to aran chungin zoram mi puite chu rimna vong reng turin le buaina na sajok ti chhuak thei thil pumpil turin angen ani Mizoram Home Department chuan inrinia thu chwa asiama Mizoram chunga khotlang zongzong abik takin Manipur changa local te himna tura malak atum thu aswele ani state pona changa local abik takin Manipur changa local te himna le ral mwanna aom theinan sarkar chuan ma ala chunjom zel donani Mizo Defense League kaishwai tu ni in chal Lalrinmawia chuan Friday zan khan vanapa hall kota candlelight neina Mizoram cheng Meitei te chu November tharal ma in Mizoram state chwasan vek turin angen nia soi ani candlelight hun ser hi November ni sari le ni som pakhata Manipur Mizoram district a marmei che pakhat le kho volunteer som thina shadring na puala buat sai ani Senior police officer chuan Lalrinmawia laka hian criminal case zialu ani tur thua soya state chunga rimna le muanna ti chethei huat na thusoi chu Mizoram sarkar chuan a inliam mai don loti asoi tun naya buaina chhuak wanga nun na hlu tak chan ta chungkwa te le hliam tor chung ti chu sarkar chuan ator pui tak zetani ti in thu chwa chuan atalang bokani Manipura tharum thona awanga tlanchia tam taktetan Mizoram chuan inhum himna le chomdolna ape a heng harsana kara hian rammi puite chunga Mizoram sarkar chuan lom thu asoi tak mewani thisan chu thisanin numna chun numnai la lo thengani chuwa chuan fendi a hian Manipur niamo Myanmar lamaniamo Tripura lamaniamo Bangladesh lamaniamo khoi munami pon ro se he kan watching rami in chikhapen kan chan tur ni lo kan nin to khangin kan thisen fal rai khangin he India sarkar la kayan kan tangan di lo se ro se San khansa kwa somru paruka India hian min her swatira du chuan he Narendra Modi ale Amit Shah Home Minister te Belen Sigate hian an do di chuan kan lain paye Mizo khalai te kan lain paye he thu hi Mizo Defense League chuan kan puandu Sanin na tang hian he kan soidu Manipur Meitei song hian Tot ka chung hian Mizoram ni chwasan seko Chuan ye seko Chuan lo di chuan Zel tan chu sai lo kan thisan luang ngamin kan peile
đủ tắc đâu khati zong khatun chuma kan ron puan the te chu ani e